Akne su za mnoge simbol puberteta. Ali što ako se pojave u 30-ima ili 40-ima, kada im se ne nadate? Probali ste kremice, parenja, istiskivanja i one se svejedno vraćaju. U idućih nekoliko minuta ću vam pokazati terapiju akni koja je potpuno bezbolna, ali učinkovita i daje izvrsne rezultate. Akne nisu samo tinejdžerski problem. Akne nam prave problem i u starijim godinama. One su najčešće uzrokovane poremećajima u vlazi kože, ali isto tako i nečistoćama koje nam ulaze u kožu. Kod mladih osoba, ali i kod osoba srednjih godina, mogu biti uzrokovane sindromom policističnih jajnika, odnosno hormonskim promjenama. Vrlo često su akne uzrokovane stresnim situacijama koje mogu nastati u obitelji ili na poslu. Koža je naše ogledalo i upravo nam ona govori što smo sve unijeli u sebe. Da li je to nervoza ili loša prehrana. U WooLife centru, u našem centru za medicinsku estetiku, u svom radu koristim fotobiodinamičnu terapiju. Najmoderniju metodu liječenja akne kod odraslih, bez agresivnih zahvata i bez istiskivanja. Zove se skraćeno PDT terapija za akne i znanstveno je dokazana da pomaže. Fotobiodinamična terapija koristi uređaj PhotoAge i proizvode Skin Oxy za stimulaciju, regeneraciju i obnavljanje kože. Ova terapija kombinira visoko kvalitetne dermatološke preparate i svjetlost koju koristimo putem maske. Prvi korak u fotobiodinamičnoj terapiji je priprema kože. Prvo čistimo kožu. Na tako pripremljeno lice u prvoj fazi tretmana radimo vrlo nježan peeling koji u sebi sadrži azelaičnu, mandeličnu i salicilnu kiselinu. Peeling na koži stoji otprilike oko 3 minute. Za to vrijeme će se osjetiti lagano peckanje, a ono što ćemo mi dobiti jeste da se skine onaj loši dio kože koji je mrtav. U isto vrijeme djelujemo da se stimuliraju fibroblasti. Fibroblasti su stanice koje igraju ključnu ulogu u zacijeljenju rana i sintezi kolagena. Na taj način smo napravili prvi korak da se makne sve ono što ne želimo na svojoj koži i ujedno da se obnavlja ožiljkasto tkivo koje je nastalo nakon akni. Kada se peeling očisti, krećemo sa regeneracijom. Stavljamo fotobiodinamični serum koji se sastoji od hijaluronske kiseline i od masnih kiselina kao što je ala i na taj način ćemo dobiti duboku hidrataciju kože. I onda na red dolazi terapija svjetlom. Koristimo plavo svjetlo koje djeluje točno na sloj kože gdje akne nastaju. Svjetlo smanjuje upalu, uništava bakterije i zaustavlja stvaranje novih akni. Tako djelujemo dubinski, izravno na mjesto gdje problem s aknama nastaje. Ovaj dio ispod maske traje 15 minuta. I na kraju stavljamo zaštitu od sunca i gotovi ste. Ova terapija je neinvazivna, bezbolna i ne zahtijeva vrijeme oporavka. Koža postaje glađa, svježija, hidratizirana, korigiraju se stari ožiljci od akni, crvenilo, a isto tako one hiperpigmentacijske mrlje koje su nastale zbog prethodnih akni. Preporučamo 4 do 5 tretmana u razmaku od 10 dana. Potrebna je kućna njega koja se sastoji od čišćenja lica i hidratacije kože. Redovno mijenjajte jastučnice svaka 2 do 3 dana. I možda ste zaboravili ili niste razmišljali. Očistite svoj mobitel jer sa njim direktno unosimo bakterije na naše lice. I korigirajte prehranu. Smanjite unos šećera jer šećer izravno hrani bakterije koje se nalaze na našem licu. Ako se borite s aknama, bez obzira na godine, ne morate trpjeti. Ne morate ništa istiskivati, ne morate skrivati lice. Dođite, tu smo da vam pomognemo savjetima i konkretnom terapijom u WooLife centru u Vukovaru, Kralja Tvrtka 3.